Asantes have the right to say, Omohene cry the king of the whole world. They have the right to say that. Ghana for moment can. If there is one person in Ghana, I was say you protecting no. You Otumfuo say tutu. Maybe na kwasi broni antumi na ani asie na kokodo be na chewe. Abusa kwa TikTok is here. I'm not gonna say eja the whole to the haters of Asantehene any nana say to the second of him so omo time no TikTok has found anyone be clash e wo media na so ama nana Dormaahene enya miss call ya nche we go hear couple of videos no wa kire wa adwen de ama me e wo comment section how you Penyah block media best ro say any dey mo obe like video or ama obe subscribe to the sub click the notification icon to latest update na ba kire wa adwen de ama me e wo comment section make so ba so no she video mo for so enya bi ahwe say odo ni toto form pay yi a o free African continent no so eco Europe tribal ewo Africa just o mama Africa continent no eco achiri pa eye the Ashantes what I say Asantehene the Africa eco achiri pa a me no kase ekwa so eco Europe se sie ya kasa omo esua local language from Africa a omo sua no ho no nyina eye twi. So now where do you come from? This, where do you come from? Where are you from? Ufrihe. So it means where do you come from? Alright, where do you come from? So in response, very good, Ufrihe, England. So the response, Ufrihe is me free England. Me free England. Go ahead. Go ahead. So now we me free. Go ahead. Where do you come from? In G, me free. Me free England. Me free England. Go ahead. Where do you come from? Me free. Me free England. Go ahead. Where do you come from? Me free Ghana. Ghana. Precisely Kumasi. Kumasi. Okay, the last one for us to end the lesson. The last one for us to end the lesson is how old are you? How do you say that? No, don't say that. Don't say your name. Yes, I'm going to tell you how. China force your chi, UK almost your chi. France crano. I've received video from France. Omo actually or just a chi kasano. A question. Am I even now crano? Oko Google is able to translate chi language ditto. So actually in the camera. Google better translate you never say. Now Google is synchronizing its softwares with the chi language. It Google to meet chi as a translate you say other Western countries, Europe other countries no. Omo nyina esua twi. Edi twi de Asantehene the Africa nyina no. Kwatri na anim. Ohwem so a enkofuko mu Africa ha omo Ghana ha ma omo ho time pa ya Asantefo. Even odo anu kekekra e kasa mi Asantehene no kwan e yesinti bia ma obi. Onya ka o ya Asantehene pe. Hey. Muna mo ya Ghana problem. O kam ya Asantehene pe, ona ya Ghana problem. O kam ya Asantehene pe, muna mo ya Ghana problem. Yes, I original who I want to ask you. You need baby aside the Ukraine, study free. O come me Asantehene pe. Mona me gana problem. Ana mukrum ehoye kurase. Ehoye kurase. Ens make say onim kumase. Onim baby kwakwa fe na katamanso. Onim kumase baby a as what na ne baby. No do ne bu kejetia se kejetia. Eho emula ho ejene kumase eye baller. But omuka Accra dia. Omumfa circle na ehoya market na omumfa odogono enjeje Accra se Accra baller nko omumfa odogono enjeje Accra ba Kumasi de kejetia ejeje Kumasi. This is myopic thinking. Now we are saying that e cause once and na Dormaahene etunani esi Otumfuo so pay yi TikTokers for any the haters of Asantehene abe clash ama na Dormaahene enya miss call. They say Munjari Asante for life mom. The more you hate, nanka better na yo ya. The more. See, anka da odo become once for promote what there.
Asantes have the right to say, Omuhene cry the king of the whole world. They have the right to say that. Who now Baba say and say and Tisano. But all the NT. And Charlie, to be honest, if we are talking about like chieftaincy and as a kingship and as a Charlie, Otumfuo, Charlie, when he didn't cry, him say, oh no, or your boss who Katara. Yeah, Charlie, into you when me a few say propagate your own than throw hatred. See, yes, Otumfuo from Maba, grow. What I say, Asantehene Otumfuo flag. A big consider. Tell me, I don't be a Asante person. But me, I feel say the hatred where the reporter was Asantes, it be too much. You understand? No, you know, hatred. They almost get too much. Now I'm coming here. Now what are you doing now? Obi no me dream out. Oh yeah, I'm gonna be shower. TikTok now. I'm gonna be shower. Every grandpa be that. I'm gonna be shower. We get too much. I'm back crap baba. Asantehene to go akwa dojo onya kra na oba betra. Who are you? Who Kumasi here? Who Kumasi here? Ghana for moment can, if there is one person in Ghana I was say you protecting Otumfuo say tutu. Otumfuo Osei Tutu must be protected by any president or any government. I mean, aban bi obeba power bia no. E wo say eye aban no a priority say obe protecting that institution called Asantehene. Our friend Otumfuo. The reason, I mean, some people will disagree with me because of how sharply we are divided along tribal lines. I'm not looking at that because me, I'm not tribalistic. The fact of the matter is, in Ghana, if there is one person what's in him, eba omaino enkan kro eni nimpuntuo empo asumdua Ghana ye wo sisi. If there is one person you bet me akukuru credit ni na ede amano, that should be Otumfuo Osei Tutu, the king of the Ashanti kingdom. A lot of the time say oman we ekwa ahokyere mu a efa yesika sem tutu ye ho, efa baby a eja asori a eja edere a asumdue ni ho na amanyofo ya yekukuru yesika nyina de ma omo se omo mfa mba oman no bra no mantumi a omo ko Otumfuo ho ebewie kire no be so Otumfuo as solve problem na man. We've heard it from Rawlings, from Kufuor, from even the current president John Dramani Mahama, how Otumfuo has intervened not once, not twice, instances abino Ghana abino epia kwa montin ekope besia ya e wose Otumfuo de na no betum ansa na sa besia na ye de ama Ghana ye de sai sika no kra ama Ghana na e ba Ghana ha sika no yemfa nkwa Asantehene mu sika no eduru eyi insawom na asa me pese me kire se sika no ye de bon kran ho bra enduru insawom mpo na eduru Kumase enso papa wei emre bia Ghana hia no bia obehu se asem kra obehu ade kra obehu se ono a ne nkrofo beka se Otumfuo menye kra obehu se no wage ne woye. Then upon all of these things, you have some people who open camera because they say media na e cheap, social media. Na nipa no ebie camera e de asi nanim. Ono de opese odi na tem, odi nanim eye fom, odi nanim etwichi fom, eni Otumfuo. Titru men crofo nordiness. Men crofo nordiness. Eno any aigbefo binom. Na me de ye metan kora ni so be hu sa akani ono ya akani o a wo akani no wonam na obo udin
Kofi Mensa Kojo Mensa de onya kan ni na Asantefo ehu ye nehi no ubo udin pe wo se wo ya Asanteni na je sa Asantefo ni monyam no kra bi ka akanfo nyina enso so e kamia ko ese nega na no ya te enim se ye de enim ye de Asantefo enim etwitwi fo ma ebi ko ka Otumfuo na oye the only person a Ghana ha se eja dere wa ha na afa nu mienu omo nte omo ho ase a obetimi abem abekasa ama asumdua aba no na ye de deni ye den etwitwi fom ene Otumfuo na agi kusasifo ni mampurusifo entokwa otinemu a oka ama asumdua aba no ene Otumfuo na agi a wotnemu a na omo ya Asantefo so omo nya Asantefo nso wagi a wotnemu te se ne oyema adagbonfo enu nti na ewo se mampeni bia aban bia ewo se eye ne hiasem se sa institution na ye frɛ no Otumfuo se tutu Asantehene no ewo se ebo ho ban. I don't care what people will say, but the point is that me Asanteni. But sometimes me come me tree now Obika say, hey, we Asanteni me. I am proud for people to even associate me with Ashanti. Of course, ye wo me wo ho. E wo na me nyini ye. Me ma me papa mu nyina ye wo mo ho. But the point is that we have to protect Otumfuo. Yam protecting na. Emire be dru no. Wan sha openi bie no obe wo kromu ha. Asem ba. Obetimi aye den. Obetimi aka bi ama asumdua ba. Because yaya say yenya Asantefo no. Yaya say pese ye di Otumfuo ni mu twitwi fom. Se na ebe ya oni yenya hemfo na omo yen ahemfo na ye mbu omo no Otumfuo ni omo nyina beba be pe na chese kuromu ha ye nipeni bia na chese o chine bi nu ntokwa bisi ni ye pe obi ama na pata penimu bi enu a ye beko ne ho because yen ahemfo no yen ordinance ahemfo yen fo omo yen hwe akanfo bi omo mfa omo ahemfo yen hwe oba nkran ha nkran ni timi ye ne hene omo mfa omo ahemfo yen hwe eti ye pese ye yina ye pe Asantefo de omo hwaho omo ahenie chese paramount chiefs ba ko ba bebro 70 aka omo ho abom se yen Otumfuo na ye wura. That is where Otumfuo derives his authority from. The respect the Ashantis have for him, how they revere their king, how they love their king, how they listen to their king, the respect. And that is what we don't have. That is why Otumfuo is great. That is why Otumfuo seem to have some authority that they don't have. That is why Otumfuo commands so much respect here in Ghana that we don't want to accept, and in the diaspora, that's internationally. Because in the best of my knowledge, Mimi who said ya invite ohini bi wo kromo ha say UN4 ye program bi na ye hia ohini ama na bekasa na ye se ya fa ohini fufuro bi wo kromo ha say ono nko kasa Otumfuo na bekọ akọkasa mi ayanka mi yedagati ni nka yakofa mi kromo hene say onko ka bi na me soma feel proud. But do you blame the Ashanti for being proud? Mimi yedagati ni ye kofa mi kromo hene na ye de no kwa. I'll be proud. And of course, and then me social media no I free ya obi at me be a camera the scene ni member bet na no maka na ma boast too about it. Hey, wow ye nkrani say ye the gaman che ana osu manche ana manche ni bi e dey call UN so omunko address UN assembly
UNF ye omo assembly meeting ye say brabe address omo na okọ address a wo de betu hu but Asantehene koya na adane asem enu ntie wo se obi twi camera na odi si nanim na odi Otumfuo atem odi Otumfuo atem di na tem saa nso e wo chena ntokwa si ukromu a na yakofa Otumfuo aba se ono mbe pata ntokwa no o fere mo mayemfa enidie emma de enidie efata no na mo amanyofo no bia makwa hyehyehye amanfo echi se omo de omo adwuma omo ye mamoa ne se omo mfa Asante eni Otumfuo enim entwitwi fom se na ebe ya de bia mo de mo benya tumi e de ebuman no mo nkoso na monye na by and by one day mobeti mupega. I still maintain we have to protect Otumfuo Osei-Tutu, that institution, that Asantehene institution. We have to protect it. Assalamu alaikum. Maybe na kwasi broni antumi na ani asie na kokodo be na chenwe. E kasu danda wo ya abo bi ni nwane acheche de ono kopo na oda nso we ya no aka ne kwato ho. Oso wonwene hwe sa na mtie. Na be ma ne wan. Mia me na sa me fa me ho na manye me ho na ma wo me. Be ma ne mia. Na sa nya mi kofi aba na be kwade ntokwa ne to atwade a. Na me yede. Woni ade wo mane na maji wasi me na so wo ka mu se. Yade wo mane na maji wasi me na so. Na sa wo se wo te wo ho a. Ade se na no wato ho na akọ. Yade se ya yemfa yade ya ho. Ye na obi. Enti ya se ya mobo. Dabi ye ni kro na niamia yam. Ekro to ye ni kro na niamia yam. Eti ni kro na niamia yam. Na obi a mi kro tutu me ho a me se be predu asa. Me nya da aja me di mia na yam kata beto ma na me di be mia. Me ni kro na me mia yam. Ohu ahi o. Eso me mfa ho. Me yesumie. Wo mo akun wo dem adofo akun wo dem nya me te so me nkasa. Ukọ kofo dua so a. Ukọ azia ono ma. Ba akon na so ze ya wusu ye man. Ti kofo dua ze somebody ze ya wusu ye man. It is a be one year, one mugumechi neka. Observers are worried, participants are happy. Okay. Asante. So Asante can obi. You obi so obeka Asantea. No dia Asante ni be fam. Na kwasi broni kura for nani went to me anya from dia. And then ananu mi asas mi sa tro konkon. No man kan ncham yan kan mem. No man fra no. Ye ni kwadi asam asamado. Na wonya de dance ni wa asase so. Na enkana ni wa asamado. No hu se di sitie. Na no dagon to kwa bokunto kwa na mi se na Dormaahene kwa be kwa kwagina kwa siesie. Because one and day abakwasem opesen na ye abakwasem foforo eso na hisu ni atwawie abakwasem de obi anya wanyawie Asante hisu ye nyawie eti na Dormaahene pese enei wono so ya abakwasem foforo eri de wiase foforo beba na besie se wiase foforo no se Portuguese foreigners na so mo je fa hode na so wonya kwasi brantumi konkode de ona no obagina ni monyam eti na me kwa akotokon na se beto nani wo ko amana no na me hwe senka we de enka Dormaahene be ya fase kwa na nko wakọ yesie no wode agina ni monyam eso we ntumi me did your brass on him and another being concerned about here. We are boom, me when he's me home. Yeah. What Wadaruma didn't go to the and Wabresa. Asantehene Odo dear, I say, or Bible. Asantehene Odo, Asantehene to me a Timimu. Any Asantehene, number Timimu. Any Asantehene, Yansa, one fan coming. Na odi ama me ne Asantehene kan ye dam so amehyiran te sansomanti na me de sa kokodo no e course asumdie kasa kire we nya bibia e Asantehene Odo ohu ahi o asumi mfa ho kofo dua si abete asumi mfa ho se bi ni munyansa me yesumie wo mo akun wodam adofo akun wodam nya me te so me nkasa ukọ kofo dua so a ukọ asia ono ma ba akon na so ze ya wusu ye man ti kofo dua si somebody ze ya wusu ye man. It is a be one year, one more mugumechi neka. Observers are worried, participants are happy. Okay. Asante. One year, memata what you want. Dina na ububum sa. I say baby me afraid. Me Asantehene me come say me de me sesi me bo. Me na kwasi broni antumi na ani asie na kokodo be na chenwe. What I say, enti di ono kra ko gina ko ano me tuo ka ano kra no no ne kokodu. Na me na ono wakoma me kon down we Sudan da me na me betoto me ho ase. O kon down say de. Sudan da. E ka Sudan da wo ya abo bi ni nwane acheche de ono kopo na oda so we anu aka ne kwato ho. Oso wonwene hwe sa na mtie. Ti na toto bombra na sa na akasa. Sa nya bomb no de se. Na ko Afghanistan ne
Pakistan na asefo na Gaza mpapre so ayento no kwa asem si ane yeto bom sa na tie Ukraka ai Mike no ana wo kasa no na wo kan sem bi se mabunu bi tie fidie so toto mane Asante ene acheame no kiremu ye wa hama me ade aye ne se ese be mpredu asanne obitumi fa fon no de asi nanim be de se fon no nya maame na yeye ena akoto eso nya na betro de yeye be se wo so fon no ma na wo se wo ye ade de ni obuo ni animonyam be ma obusua na se be mpredu asa wo do wo twa kwan na ade akwa se be boduan na no obi so aduro na wo twa buo eti se akofa fon no de se be mpredu asa wo kuro mu hine te wo na mi so mi kuro mi ne te wo no ani kuro mi na ta na se mi kuro mi na bi na ta se no de me na de bi nkonza me mpani o empani se de ni di akapim ne ka ni pi mu hwe what you say it is on come wasampa men kan wasampa it is a nay social media so wa brochire so your ba so ye bema sa manwani bi na se wakuku sika bi abie so akire wo ena se ho pu bribri sa de bia hu na de bia se be bradiasa wo beji sika so bedaji na no na mi tu ho fo se na nanu mutiti nkonwa so ni ye ka bia na nanu mutie de o ma di ka tie de na ye hwien sa ka tro Australia asase se sa Asantehene obi obi so obeka Asante a no di Asantehene be fam e kwesi broni kra fo nani mantumi anya fam dia ena nananu mi asase mi sa tro konkon no mo nkan ni jem nya nkan ni mo no mo mfra no ye ne kwadi asam asamado na wonyare dance ni wa asase so na enkana ni wa asamado no hu se di sitie empani so krompete odu na mu anke bika wo mo wa Asanteman mu a sebi ebru wo nya Asante fo na nso asase so no mote dodo na nso to mane mu bi anya hwe Joseph kura ni nuanum na yi ni maaye Babu mu Joseph ni nyina na yi ni maaye na so hwe Joseph na bakosam a obia wo anim wonyam no ye jojo obi anyame anim wonyam da wo so na nyansa tiw mu na wo odote ma bia ko ye wo kwa anim no ye jojo sa na te wo mfa ho totroto it is said ye Jesus ya mana mfa ni wani Roma afa mana mfa ni wani no so wodi nti ye ne sa enti kotokon ne Asantema wodi nti enti no mo ye ne sa ne akure da nyame asese da mo na wusu no ne yeso ye na wo boye din ne obi bisa se wo mo ne hwan mo na mo kirechi akwayo nti wo mo ya kirechi akwa amaye sa na tie uko sesi na uko pie so se wo bi toto ayampia wo kansem hunu kira Asanteman ene acheame a oba be frɛ me ma na wa be fisi dabi na be ma ne hwan mia me na sa me fa me ho na manye me ho na ma wo me be ma ne mia na sa ne mi ko fia ba na me kɔ ne ntokwa ne to atwade a na me ye den me kɔ ne ntokwa ne to atwa na ko e wo ho na na ko ho me ko me ma no we ne sa me predu asanya body apese nkwa na me didie ena nya Asante fufu ne Asante kwa prekase ne adwen na me didie na mo me de cancer mpa di akra de ma Asanteman be cancer mpa de sha Asantehene monyam na me ka wo mo ka Asantehene asambon me dom group na se eti me ko 1,000 me ko de me ma eti sa babu mu nsem no e ma sa VW atikrete akwa me ko me na nkwa ne so bi tefra so kwa me so me na nkwa ne so bi na no dagon to kwa bokun na me se na Dormaahene kwa beka kwagina kwa siesie because one day wo pere abakwasem opese na ye abakwasem foforo eso na hisu ya twawie abakwasem bi obi anya wanya wie Asante hisu ya nya wie eti na Dormaahene pese enei wo no so ya abakwasem foforo ade de wiase foforo beba na besie se wiase foforo no se Portuguese forest na so mo je fa hode na so nya pese bro ntumi konkode de ona no obagina ni monyam eti na me kwa kotokon na se beto nani wo ko amana no na me hwe senka we de enka Dormaahene be ya fast kwa na nko wako yes ye no wode agina ni monyam aso we ntumi mampani was we de gisu tu fo bam ono kra was yes wo mampani no e to apenti wo sufra kotokon e ka obi ni se ye kotua ka ye sufra kotokon ajo so wo ya nim di fu wo no wo hwe nani mu a wo se bibia ba eti se we nyina akwasna se mo de se bi mu nsua nyansa mu se papa no wo ya ni hwe nye ye ne ko World Bank ya de so so tiri su ko so ge betu de wako World Bank Kevin Tena no sali ani ya ka sasa so ka so papa yo ne enka we betu mi akwasi ese boko ntokwa na nka mo de age mu ani mo nya meboa na so butu mi nye ye se be ku di fata no penisa fata na kono enye ba bi e mo e ma yo bo ampenye ba bi e yeso otokwa hene fata na kono ewiase nim di fo nyina black Elizabeth okọ ne krete ne mpani fo ya mamna ni amani afra no ye fra otokwa hene wana ne dikai muhuri o fra se o fantoma o fra so uru ni di waso se yo kwota eti wiase na mutie se kotokwa ni o fantoma kon champa gwakwa wona na ne ntoma enyu ne dan enyu na do de som wana ba na o tese obi eyi na ne tiwi nka fam o yo nkono no eti se wo so ba sante so dia na wagina ye se wo so ya sante dia na nya no wagina ye esa se ye so ya sante so ye so ya sante so mani ja bibia mani ye so ba kotokwa ni fie na se ye bone mrane a ayatie waso se ne ho asem se otiri mu a e praw se pie wa no so a so ya asam wunde dia susuma wo sumoto pambo so
eti asante de ani asante ye nya asante mo adwonbone se wo ti asante mam na so de opesika koye okrom ye wo so na tie asante a wo sika no benya eso anya hwe sa asante ehire ni ekire na se wo ti asante mam na se be de me kra me mra bo me nso me de masante na na be do no a ebo ma de oba bia no ehye eti be ka che mo ti asante mam na mo ta asante sie se mu ku mu sie na de oso oba da asante no oba hira otumfa na ode na koma be di otumfo chi no ehira be ne de manya ne ntie se mo hwe na hwe ambote mo. Oh, na say ya de ho. Ya na obi na die. Ya obi na die. Aha, eti ya de se wo na ne wo ma mete. Wo ma mete. Oh, da bi ya de mo na mo bro. What you say? When you do money na maji wasi me na so ka mu se. Ya de wo man na maji wasi me na so. Na sa wo say, wo te ho a. E da say na no ato ho na akọ. Ya de se ya mfa ya de ho. Ya na obi. What you say? Asante kun ya kwa kire vijan na sefo ya wodom. Eti ya yesi ya mobo. Dabi ya ni kro na ne amiayam. Eti ni kro na. Ne amiayam. Na obi a mi kro tutumi ho a me se be producer. Minya da aja me di mi na yam kakra beto ma na me di be mi. Abuja chara aje mama e wo comment section. Aha Penyah Block Media.